že nam žali, od nam rasvetljuje joj temno, gdje zvijezde žali, oči nam trud i mjesec nad njom, i mjesec nad njom, vjetar od nebu, podaj nam rukom, mjesec je lud i treje za nami, idemo prema. Prisluhnite možnarjem iz Juršice pri Ptuju. Sedaj bodo položili venec spomeniku Titona. Podeljenje, slušaj komandu! Podeljenje, mirno! Omladinci, omladinke, Podeljenje, počasni pozdrav! dobrodošli u trećem samitu ovdje u Beži ti še te strehe što prije nami. Beži strehe. Omladinka, Šću. donesi ovom drugu Tito nešto da popije, za cigaro ovaj, kako da kažem, dečki. Uvijek sam ja to radio i sada to radim. Pa ne gre, deš. Otvorimo ovaj samit. Podeljenje, mirno! Na mesto, odvod! Redo, za priko ne gre deš. Ja. Podeljenje. Ma kako gre deš? Ne, pa ne daj, Kako su dobre posle 33 godine. Još malo viskija. Tako sad to odnesi to, omladinka moja. Na zdravlje, moji dragi omladinci. Druži komandante! Straža jaka, broji 25 pomaka, 5 na straži, 5 ih pičke traži, a ostalih 5 jebi ga ne znam gdje su. Raportira kapetan Milo Ošev. Dajte meni sad mikrofon da ja nešto kažem ovdje, kako da kažem, jer to ću tamo doći. Evo, još jednom omladinke i omladinci, radnici, dragi moji prijatelji, već se treći put srećamo u ovakvom sastavu na Danu mladosti, gdje mi uvijek donese omladinci ovo, kako da kažem, dečki štafetu mladosti. Već je Centralni komitet Saveza komunističke omladine Jugoslavije ovaj dan proglasio za Dan mladosti i svake godine u Beograd doneli mi štafetom. Prvi put Slovenka Stanka Gorišek iz Celja donela mi štafetu 59. i ovaj znani vam Slovenac Cerar doneo mi štafetu 65. u Beograd. Da se sjetimo nešto iz historije mog života, moram ja vama malo nešto da kažem. Znate, bio sam rođen u Kumrovcu 7. maja 1892. Majka mi je bila Slovenka Marija Javršek, otac mi bio Franjo, veliki seljak dole iz Zagorja. Onda sam 18-godišnji završio školu za, vi kažete Slovenci tu u Postu, živite blizu granice, za šlosara, učavničara. Radio sam 2 godine od 11. do 13. 19. 11. 19. 13. radio sam u Češkoj, Sloveniji, uvijek sam malo lutao tamo vamo. Kad je počeo Prvi svjetski rat 1914. otišao sam na frontu Srbije, 15. slali me na frontu Rusiju, tamo sam bio ranjen. A 1920. postao sam član Komunističke partije Rusije. Tamo sam živio u Rusiji, lutao sam po Parizu, po Dunaju, imao sam puno djevojaka. Prva moja žena bila je Belousova, već je imala samo 15 godina, sa njom imao sam sina Žarka.
Onda tek poslije Belousova imao sam Njemku Ano Kerik, nije dugo trajalo odmah. Onda uzeo sam Hertu Haas, međuvojno 41. do 45. Imao sam sina Miša, bila je lijepa djevojka u mome štabu, bila je jedna lijepa djevojka Daurijanka Paunović, onda sam nju imao za ljubavnicu. Ali ona mi brzo umrla 46. za tuberkulozu na Golniku ovdje u Sloveniji. A na zadnje uzeo sam ovu ženu, Jovanku Budisavljević, onda se Bros, koja još sada živi i dođe kod mene i tamo nešto plaće, ne znam šta plaće. I onda sad ću se vratiti u Rusiju, 35. kad sam postao član Kominterne i Stalinove službe slali me u Jugoslaviju pod imenom Walter da ja to počistim, ovo komunističko partiju Jugoslavije. Nešto sam počistio, nešto sam skinuo, postao sam član i onda sam postao šef komunističke partije Jugoslavije. Kad došao drugi rat, ovdje kad dođe do okupacije Jugoslavije, 4. julija 1941. pozvao jugoslovenski narod, sam pozvao ko uporo protiv ovih, kako da kažem, okupatora. I znate, od 1941. do 1945. imali smo veliko ovih ofanziva u Jugoslaviji. Prva ofanziva bila je Užička republika u zapadnoj Srbiji, kad su me Njemci naterali iz ove male republike. Druga odmah bila u januaru, 27. januara 1941. Išli smo preko, i u februaru, otišli smo preko Igmana, preko planine u Bosnu i tamo je bilo mnogo ranjenika, mnogo pozeblih. Tito će brzo to samo malo historijski da nakaže. Bili smo onda na velika, onda bila Kozara, onda bila Neretva. Znate šta je bila na Neretvi? Bitka za Ranjence, gdje sam srušio veliki most, postavio sam zasilni most i odmah smo otišli ranjenike u proljeće preko Neretve. Onda je bila bitka na Sutjeski, onda je bilo jedno nešto malo među 43. i 44. bilo nekih malih bitaka, a zadnja bila bitka na Drvar. Nemci kaže Rösel Sprung, onda Koničev skok, kažete Slovenci, tamo gdje su htjeli da me Nemci ponište. Od mene dobili su samo džip i odjelo, a ja sam otišao sa avionom u Italiju, onda iz Italije sa lađom na otok Vis. I tako se završio Drugi svjetski rat, postao sam predsjednik vlade u Republike Jugoslavije, onda je bila Federativna republika, Socijalistička republika Jugoslavija, onda 53. postao sam dosmrtni predsjednik Republike Jugoslavije. 48. je bila Kominterna, onda sam se predstavio, moram malo na slovenački, što majka bila Slovenka, Stalinu. 49. te otvorio sam Goli otok, tamo sam slao 16.000 uvjetnika i danas bi morali ovdje u Sloveniji nekog da šalje tamo. 61. otvorio sam prvi summit nesvrstanih zemalja u Beogradu i tako sam živio i hodio tamo vamo po Sovjetskom savezu, po Americi. Mene su sjetili filmske igračice Liz Taylor. Svugdje kao što sam došao, bio sam dobar čovjek. Ja sam ljudima i dao i ja sam i krao, a vama sam dao, a sad vidim Sloveniji posle 33 godine, ovi kradnu, a ništa ne dadnu. A sad se vraćam tu u Sloveniju posle 33 godine i vidim šta tu radite. Za 20 godina kad ste postali samostalna država, nešto ste sve sjevali, kako da kažem, na vašom, sve ste uništili. Imate nekih tajkuna, imate nekih, kako da kažem, dječki, kako je kazao moj drug, puno tajkuna. Imate mnogo kredita, 27 milijardi euri. Kad sam ja otišao sa zemlje, imao sam samo 7 milijarda dolara pufa. Sad imate neko u ustavu, hoćete zapiti neko fiskalno, kako da kažete vi, zlato pravilo. Samo ne želite si toga zlatog pravila, vidjet ćete šta će biti kao u Grčkoj. Ljudi nemaju posla. Svaki 5. omladinac nema posla. Kad sam ja bio predsjednik, svaki je dobio posao. Izgradili smo puno fabrika,
novi fabrika, velikih fabrika. Svaki je imao posao, svi su radili, a sada vidite šta se desilo. Ako bi mogao kod vas, ja bi ću se vratio i vam da sredim ovaj posao. Jer mladi ljudi, vidim mlade ljudi koji nemaju posla, ne može da prožive, ne može da ustvari nove familije. Pošto je danas kiša došla, puna kiša, moram ja da završim. Provedite ovaj lijepi dan u ovom danu štafetom mladosti, budite mi dobri kako ste bili nekad, puno ste radili, puno ste iz Slovenije dali mi novca u ove slabe dele Jugoslavije da sam mogao da stvaram ovaj socijalni mir, kako vi ovdje da kažete. Budite mi dobri omladinci i omladinke ove dobre, lijepe Slovenije. Iduće godine vidimo se opet ovdje ako bude volja i nešto ćemo kazati opet na novo. Hvala vam lijepa na obisku, kako da kažem. Še enkrat lep pozdrav vsem tukaj zbranim že na 3. tradicionalnem pohodu ob dnevu mladosti, ki ga je organiziralo turistično društvo Ravne s pomočjo prijateljev. Še posebna zahvala gre Gvidonu Garbusu. En aplavz. Najprej bi na pozdravni nagovor na prizorišče povabila predsednika turističnega društva, gospoda Damjana Ziha. En lep dober dan vsem, čeprav od zgora in spodaj povsod dež na stepe, ker sem tudi v enem tehnični mojster ozvočenja, se pač premikam levo in desno, pa vam bom še pa eno zapel. Spoštovani, danes ni namenjeno, da bi se nekaj partijsko družili ali bilo kaj delali. Namen dneva mladosti je tak, da pač obudimo stare, lepe spomine, predvsem pa to, da smo skupaj, da sosed spozna soseda, da se družimo, da smo prijatelji, ne da hodimo eden mimo drugega in se ne poznamo, kar se zmeraj večkrat dogaja in so zmeraj večje razlike tudi pri nas v Sloveniji. Jaz bi rad rekel, prvi iniciator teh pohodov je bil Gvido in seveda nas je povabil kot turistično društvo zraven in jaz sem rekel, rade volje sodelujemo. In zmeren več, jaz mislim, da nas bi bilo še veliko več danes, če ne bi nam vreme malo ponagajal. Zgleda, da gospod Zgorn misli, da smo mi ta levi, ne. Mi smo ta srednji. Saj drugo leto bo spoznal, pa bo sonce dal. Jaz se bi zahvalil v tej priložnosti vsem, ki ste se odzvali, ki ste prišli in pa seveda ženskemu pevskemu zboru Karantanja, folklorni skupini Luka Kramovci iz Holmeca, Milanu Kamniku, ki še pride, in pa seveda Damjanu Zihu, pa Gvidonu Garbusu. Te so tisti ta glavni, obenem bi pa še zdaj se zahvalil vsem tistim največjim sponzorjem, naši Ančki in Čiri Barbari. Dajte en aplavz za domačijo, Štopr-na-Vršniku, ko so nam dovolili, da lahko tole imamo našo proslavo. Mesariji Lečnik, pole bi se zahvalil tudi pekarni Ravne, ki so pomagali, mesariji Sedovšek in pa seveda glavnemu našemu iniciatorju, ne iniciatorju, ampak sponzorju, gospodu Roženu Tomažu, županu občine Ravne. Še en aplavz za njega in pa seveda zahvala gospe županji iz Črne na Koroškem, da je prišla in se udeleživa. Povabili smo veliko društev, veliko županov, žal zaradi verjetno tehničnih razlogov jih ni bilo. Jaz lahko rečem samo to, pasulj sem probal, je zelo dober. Krompirjeva salata je taka, da si prste oblizneš. Ribiči so me malo presenetili zaradi tega, ker so rekli, jaz sem baro, če je testa riba 35 cm dolga, za 2 porcije, rekne, to je ena, tako da sem res presenečen, še v Avstriji ne dobiš tek za 12 €. Tekle, zdaj bi pa jaz končal in bi spet dal besedo naši napovedovalki. Vam pa želim en lep, prijeten, moker, da vas bo malo zazebo, da boste kaj kratkega stisnili, sobotni dan še naprej. Hvala lepa.
Kot je Damjan omenil, je dan mladosti namenjen predvsem veseljačenju. Zato se bo z nami danes poveselila folklorna skupina Luka Kramovca iz Šentanela. Skupina aktivno deluje že od leta 1997. Ime nosi po našem rojaku, ljudskem vižarju in zbiralcu ljudskega blaga Luki Kramovcu. Folkloristi se nam bojo predstavili s plesom Venček Koroških. Prosim. Zaigral samo eno pesem, naslov pesem je Vojakovo pismo. Jaz sem jo napisal, ko sem šel v vojsko, to je bilo daljnega leta. Ja, saj se spomnite, mi smo še Tito naslužili. Videti mi ni, a ne, to so pa plastične operacije. Noč se dotika že zemlje in jaz na straži stojim. Mislim na svoje domače, ko tam v mrazu trpim.
Mislim na svoje domače, ko tam v mrazu trpim. Puška je trdno ob rami, cigaret ne pride v poštev. Saj zdaj branim jaz domovino, da kdo mi je ne bi zavzel. Saj zdaj branim jaz domovino, da kdo mi je ne bi zavzel. Ljuba moja mati, kak se vam godi, če drugi več ne znajo, pa pišite vsaj vi. Kak je kaj soseda, že hodi sinek nje, pri nas je prava zmeda, pri vas to ni problem. Trobenta se v temi oglaša, po licu mi solza drsi. Nikar vojak zdaj ne obupaj in misli na srečnejše dni. Nikar vojak zdaj ne obupaj in misli na srečnejše dni. To pismo bom moral končati, ker luč so ugasnili mi, a v srcu ne morem pozabiti, kje ste prijatelji vsi. A v srcu ne morem pozabiti, kje ste prijatelji vsi. Ljuba moja mati, kak se vam godi, če drugi več ne znajo, pa pišite vsaj vi. Kak je kaj soseda, že hodi sinek njen, pri nas je prava zmeda, pri vas to ni problem. Hvala lepa. Evo, Damjan je odgnal dež in pripravil teren za naslednjo skupino. Spomine na stare dobre partizanske čase nam bo obudil ženski pevski zbor Karantanja iz Prevalj pod vodstvom zborovodkinje Suzane Makič. Kdo pa so ti mladi fantje, ki korakajo skoz vas? Kdo pa so ti mladi fantje, ki tak žari obraz? To so mladi partizani neumogljivega duha. To so mladi partizani, borci novega sveta. Kdo pa so deklita mlada, puške imajo na ramah? Kdo pa so deklita mlada, ki jih ni dvigniral nič strah? To so mlade partizanke, slušale so glas srca. To so mlade partizanke, strah pustile so doma. Kakšna je ta mlada vojska, ki zapela je skoz vas? Kakšna je ta mlada vojska, druga vsak od prejšnji čas? To je prava naša vojska, to je silna naša moč. To je vojska partizanska, jutro znani nam pojoč.
Čeprav nimate mikrofonu, ker dajte pomagati. U ime svih nas iz 50 i neke, za zakletvu ti tu ja spevao sam stih. Ne spominjem prošlost ni bitke daleke, jer rođen sam tek posljednji. A život pred nama još bitaka skriva i preti nam preti ko duboki vir. Ja znam da nas čeka još 100 ofanziva, jer moramo čuvati mir. Računajte na nas, sumnjaju neki da nosi nas pogrešan tok, jer slušamo ploče i sviramo rock, al negdje u nama je bitaka plam. I kažem vam šta dobro znam, računajte na nas. U ime svih nas iz 50 i neke, za zakletvu ti tu sam spevala stih. Ne spominjem prošlost ni bitke daleke, jer rođena sam posljednji. U nama je sudbina budućih dana i neki se možda i plaše za nju. Kroz vene nam protiče krv partizana i mi znamo zašto smo tu. Računajte na nas, sumnjaju neki da nosi nas pogrešan tok, jer slušamo ploče i sviramo rock, a negdje u nama je bitaka plam. I kažem vam šta dobro znam, računajte na nas. Ajde, da gremo. Zacvetile jablane i hruške, stale so meglice iznad rijek. Prišla je na strmi breg Katjuša, prišla na visoki strmi breg. Prišla je na strmi breg Katjuša, prišla na visoki strmi breg. In zapela pisem čez poljano, o sokolu širnih je planjal. In on je, ki ljubi ga udano, ki ji pismo drobno je poslal. In on je, ki ljubi ga udano, ki ji pismo drobno je poslal. Ti letiš od drugih ptic hitreje, mojo pesem nesi v daljni kraj. Partizanu, ki nam brani meje, lep pozdrav Katjušin mu predaj. Partizanu, ki nam brani meje, lep pozdrav Katjušin mu predaj. Misli naj na ljubico edino, ki mu pesem poje čez gori. Naj ohrani našo domovino, jaz ohranim svojemu srci. Gospe mi je s svojim lepim glasom skoraj da že uspelo priklicati sonce. To pa upamo, da bo uspelo našemu koroškemu kavboju, pevcu, ki koroško narečje preliva v prečudovita besedila skladb, katere odmevajo na prav vsaki koroški prireditvi. Z nami je Milan Kamnik. Eno ognarjo.
bil dolžen pa državi obresti. Pa nikoli nisem bil za del štega aresti. Zmerno radi so me imeli, ko sem hitro priznal, da vsega se spomnim, da vsem zad dal. Okuo mene bo eko sumljivih pagajc, ko sebi sem škodil, že nisem bil kšajt. So obljube držali mesec ali dva, marskiri življenju ni bil zakaj. Brez glave po svetu pa hodit ne smeš, ko nič nisi v vržeh, ti najdejo grih. Za mihne kradljivce so bolj trdi špampti, je švab škure krasko, pa firme pa banke. Brez glave po svetu pa hodit ne smeš, ko nič nisi v vržeh, ti najdejo grih. Za mihne kradljivce so bolj trdi špampti, je švab škure krasko, pa firme pa banke. Sem bil kandidat na venčih volitvah, vmes sem pa v cirkvi bral še molitve. Da bil bi bolj hiter, sem kupil si skuter, a sem prišel sigar, da sem koj kanon futer. Hodič to bi mlade, če vse gre so grunt, položnice pufi, da ne vidiš se ven. Ljubezen prijatelji so najbolj šrcnije, da poštenemu sonce zmirn posije. Brez glave po svetu pa hodit ne smeš, ko nič nisi v vržeh, ti najdejo grih. Za mihne kradljivce so bolj trdi špampti, je švab škure krasko, pa firme pa banke. A življenje je vredno venčko pa gnar, resnica rodovom je vredna zlata. A življenje je vredno venčko pa gnar, resnica rodovom je vredna zlata. Bohuni, za božji del lend, skri otroke, Gašper gre. Največji kovnež še te zemlje je zmetru sred gorice, gospodija stal, ko se z lesa proti pajti je zibava postava. Pa zamrmru skozi ruse javžnik. Čudna reč, če Gašper pejen pride. Za vsak slučaj je usodo mrtvenih. Za njega bo že dober, da le kisuje, no da zažge. Dober večer, vožnik, moj karšen duš. Sem pa žen, da še sline ni v druž. Mi neki rekel je, da grem po drušu. Grem vožnika vešti jaz čivkat, s tako smato duš. Je Gašper ulil
da še grtanc ni premaknil. Se naslonil je na zid, da se ni spotaknil. Čist kriv hrbet in rdeč je oči se bil, moj kaj žven duš, što ga je iskal, pa še nisem pil. Užnik je videl, da je Gašper poln. Svitneči Gašper, grdi hrči poln. Za zbet ročino lipu, ali kamilčen čaj, da vodi sede črve. Mož tedaj, polnoči hotel čikat, še tobak. Se zjutraj prišli, gospod odvezal dat. Pa še pol je klev, ko je župnik šel. Pa kuhan ga potegnil, kekar je imel, a veš lenc. Vzem kranc, dve klampi, pa cepin. Pa dve sikiri predi, na tuje stroške in. Zamenil se nobeden, na vodar. Se Gašper naslonil, ga na pojšter in umrl. Zamenil se nobeden, na vodar. Se Gašper naslonil, ga na pojšter in umrl. Tako, s kulturnim programom smo sedaj zaključili. Vse vas vljudno vabim, da se tam pridružite na malci in na pijači. Kelnarca vas že nestrpno pričakujejo, ker jih zebe. Kupone za pijačo dobite pod rdečo zastavo, pijačo pa pri šanku. Dober tek.